Akuapem Poloo se na wudi kan ye no ono no hwe ne branda ayoro ho brand ono ro ho ade age award me nua woti hai adwuma wo dwumade a wo na wo ye adwuma ye mo award a wo be dey sebi obi jimi amoma ni hu say de wo ye no jimi en die say mo problem dey say pass mo ama sell na ama ese no anyina ese de be ni e ba wo mani styles bi ama hwe ni na ti styles be biem na wo styles o de age trending na wayi nti we na be mana ye trending no ye ti next one e baba de am say oni aboa na bi aboa ndede ni na no ye ni bibia na bibi sa Mediane Armstrong Poleeno ade ha Poleeno Multimedia. So on subscribe here wadaroma click the subscription button no na click the bell notification so na be time be post video be no obey nipa obey no first because yeah the genuine story and a bro el hase na wako Instagram page so Poleeno_com no wako follow because stories ni go I me post you and I post you kama your stories ye be come watch them Quappiah papa. Okay, touch you. Ya front. Papa. Enye fedi agro. Be chia ahwefo nyina ne omo comment, omo like. Yankopon enhira mo say mo support Poleeno Multimedia. God bless you. Any omo share no so. Papa, mo you too much. Yeah, too much. Yeah man. So Queen. Queen Asante. Queen Cardi B. Oh mekano. Oh. And yes, sister Obagana have bitches, welcome to Ghana, yeah. That's right. Make I know papa. So name the twin. Yeah, the twin sister. Yeah, Akuapem Poloo. Yeah man. Nah, the birthday. Come on. That's right. And so name the brand. Yeah, papa. Artistic brand. Artistic name me bro for na ya we do mama artistic because man no more gram. Like Instagram no. Oh okay. Nude for no. No, almost say artistic brand. Oh okay. Almost kind of artistic brand. Okay. Almost say artistic. So say that you say Kobe eteno no be tilapia. Okay. You know we know say it's artistic. Artisticus. Why? Artisticus. All right, into the brand no. Yeah, I was say the birthday there or the brand no. E be man. That's right. And on the Gina no try picture. Papa no post here. Papa attention. See picture na trendy ye. Papa. Obi repost, obi share. And once and send me ba. That's right. Obi aso bash no. Dodo na e bash. E bash no. Said your year no wanye ye. Say senti. Say waro ne ho na deja akere ne ba. Nti wanye ne ye na CID for aton sa friend say on betoto na no. Na say baby amran say no. That's right. Ye de abono. Oh okay. And I'm saying this had there papa or had there ye mobo ho na. And ye ti Akuapem Poloo de ne nkrofo mo share ye nso e. So no de wo hu no wa share. Omo like ye nso e. Wo hu no wa like. No omo twini kwoto omo page for say enye omo den. Wo hu no wa twen akina 70. Se ene se mu nyina so bo abone o. Ade sense. Se ye kan sa ade ne nka nyina ebedam o. Ade. Minua. Yes se bi obi ko fa ahye woni ne ekwachi ahye woni na. De ne ahye woni ko da yo ende. Abra penye ende. Why na ama pictures na trendy? Blog. Ono de to hokran wa delete. Nti hwa na ma pictures ne blog. Se ne aban so okwachi Akuapem Poloo dia. Enye bloggers omo blog ye ni na. Ya kwachi wo mu nyina including Poleeno Multimedia. Ya kwachi obi a. Ade ne yenche. O se ade ne yenche. Ase mu nyina so mo bo abone. Se no de oye na ebone de mu nyina mo bo abone. Ye adwuma ne se ye report ma ye followers ni viewers. It is oye celeb na say ajiwatum say uyu bi a wodin wo Ghana ani ye ne say ye ne mafa publish eniema sia na mbenya Akuapem Poloo say na wodi kan ye no ono no hwe ne branda ayoro ho brand e na say kan say cosmetics almost artistic so artistics
to ono ro ho ade age award na mini ya woti he adwuma wo dwumade a wo na wo ye adwuma ya mo award a wo be dey se me ye mo ti Ghana fo mo bona baso a mo ma no award se de ro ho ne ye no na phrase wo ro no ho yi a mo se de unje Akuapem Poloo life man nti wo hu ne se de oye ne kwan so no o se ne kwan mo na masoso amana yesa yesi sebi ososo sebi tanso a ebedan ana bebo ne ebu ni se ososo de we de mo ana mo kan masem se mo sesa we de he mo ana mo kan masem se mo sesa tanso a sebi ebedani bini emamo ene de adani bini mo nyina mbedi me dare yo ye no ye pa onkoso a na pictures release ese wo pa kronkron ro no ho nkire ne maame ne papa wo di ehia Ghana fo be obi a ro no ho nkire obi me I like it cause Ghana fo ne yasososo nti hu ne se mfunso bi ani ho mo ne se mfunso bi ani so mo na mo sososo ana ese no ebon ndi ese hwan ne enko blame no akra na ana yesi kira bofra no kwan no on faso no nyini a why dey wen firi ho ti de mo kire no saa kwan no e no on faso e no nso fa saa kwan na so a kire ne ba se mi bei e kwan ya se mi fa so be gi din ni a ti se minu mienu yetimi didi nie ti aya wo nyini a wa fa saa kwan na so nti ne ba no so be twa naked pictures no se o kire no na wo won so obi awia entos akotu banche esa sa no o kire abofra na wo nyini no ho nyiyia na daachi bi no abofra so nyame nchaade na bi obeye sofo a ogina pulpit su preach no o kasi Matthew chapter we na video bo oye ya ne akofo na ne maami picture de atoso na ne ahwade ho ne Nyankopon nchaade no abeye panyini bi a wo bitu you fofofo ni yakofa sa picture na yede aba sese so the internet de Quappiah de afebo Quappiah de bra pani ayi say ade a mi sister na yere mi manage no ho me ya da no pa sebi so obi jimi amoma ni hu say de wo ye no jimi okay na jai yesi boni bata abofra akoma ho eden tanso aba piao o start so wo ni hu na Ghana fo ye ka di hey mawuru ababi a wo kɔ ne nye ye da wase wajudin a eye twaso wa ha anamo ntrentene no one year man award influential dear ben 2020 ni man award nti so bayi no ho gi no mo de we bayi de sem ho some betna haka say Akuapem Poloo bayi 12 and TC school mu me school fo nyina start year 12 afa no mo fa video na mo kan kwasa sem ema na sebi mo ye virgin no amoma ye sebi ye nimo no na mo ye we na school fo omo fere because Akuapem Poloo ayam na award nti ye ti school fo nyina ye bi be hwe new pictures a sebi fit last year e buy wono de oye star quarantine ese ehun nkofo twamo social media de mo na mo yaje office and no dey say the mom say afro wait me ye we na esi obi asoso so obi e bona abaso a ade ne ye nya bi obi create me for us office obi o person be ye o be so yi no ho e say o ma for acting person yi me ho person ye we all because say afro we be ye no there we dey nya so many opportunities yes nudity sales so what must say and they say more problem they say was more ma sell na ma e say no anyina e say dey be ni e ba wo mani bra pan me boa nti hu ne say e wo say abanja no na o man ko scot free ana say afi ni yentia no wo hwe bi wo hwe bi o say wo hwe bi entia na Ghana for ye ya na man award na ya ye so
dia so de ebe tie nja no ntwa mo yes ye nya ma no ntwa mo se ya na ya so ya na ya boa no ye mo ye nya na life ma no Quappiah Poloo me ya dawo twagum mo ne brand no bompa ye se wo do birthday a ye hu niema Ghana for so ye penhwe ye behwe papa de mo pe no o say fake is the news and news is the fake it is say ya na fiwe ne nezi ye beko no mo se bompa de we ne bad birthday yes ne buy ni bampo birthday ni oni odi ni birthday dia ene ho na obema mo stars gbe na abu star we ne why bebere but be o shatter what must say now just imagine na ni we say we dey crowd ni picture ba ko no fumpe why say we maya aba wetwa na se omo se ne bana ogina ho na o twa kire no eno ne nko we yi stars bi amahwe ni na ti stars be mbiem na wo stars o dey age trending na we yi nti we na ebe ma na ye trending no ye ti next one ebe ba dem se oni aboa na bi aboa ndede ni na no ye ni bibia na bibi sa nti mo expect more because ya ni asoso nti ni ma de hu be hunu bi pa bi we ne next year na dia ko se ni kwan se nko ro no ho kire no ba no oro no ho kire de ma se no kwasem no kwanyam ya abofra ni nti se na mfiti ase me kan ye no abofra ni ba be nyini okay kwakoye ebia nipa titru nu nim nipa kwakoye ye ka se subanya na maame e de titiwuni a obe feel say si do ye innocent onim hwe abofra yi nim hwe na saka abofra ni nim ni future de obe ya ka me hwe so obe gina kwa ma maame adwojo ne sa o maame jojo oh de oye ni na nim sa ojojo no so na okanti o se maybe kan no wa trenza se ya boni dua no ya di dua boni kwanti no hu wa sinsire no hu ohun ni ma oni wi so ba o se na maame so ni ne dware so zo hu a they just imagine se wona ya abofra no papa e na wo wa hwe abofra no sa obetima bo hu naked akogina obani nim se meba me na ma show fiti onkura brim ma show wa mwanyi school fees di obedie me so tim ko kantokwa ne ya pa watukwam do hospital na ni nyina metua meba hwe me se bom naked hwe so ko hu be ma bia aya respect no wa bre obetima isa yeah that's bad you're bad. Although no, game no, assassin. Okay. You say no, you see bad news sells. But in never was also to make you know question. Okay. About friend that chinti. That you about friend, you won't bring in, I know. About friend in our bro. Okay. Now for who bread. I'm about friend now, no, a baby yet, case a man, a baby yet, this will be a man a dachi. If you're dachi, be cook Roman father. Okwakoye sofu pombi na sa pictures we ye ya kire na obe feel say akra o ma me no mpa wasem unim se social media trend de obedie kakra nti o nanso no ebi akofa adesuo bi apes swa wo ba ti ye niema bi a social media ne de ye se de bibia be kan bia bloggers ni de o ma doso obi a beto obi a ho wo de kan se hunu kan kwasa sem yi ho om do my ready ni mum dwene wo future de wo dua nene no enne china obetwa de obeye o china no eno na wahya ase ye nene no ti de wo de chira bofra no enne no eno na daache okwa akoye na so wo ye yo hu se chira bofra na abofra nyini na sabi o okwa tipo na bone ben waye yeah spirit a wo de due ni mu no de wo de due ni mu no tenita bia no wo hu antita bia ohu oba propeso hu no ho sankra no wo bo so oba kra wura dware yepe na okotete spirit ye de wura no wow nti hu ne se e wo se aban etwena so se de omo astart no no kwasem obi amro mra so
Okay. So mo hwe de waye no enye na emra ne ni bedia na mra ye den ene nedi. Nanso se onunu ho se de meyeye no entwa yie maye bone mansusu se ne beba me ya bofra de otwa sare onim se na chiachia ti misira mo mpefo mo mfa nche me na mpefo hwe na mo de beche na eye ene ne yehwehwe ye de atu afoforo nso efu waba out abepacho eye se mpefo beje atumu dia enye bone so mo hwe nso na obekọ nsem akodi bia 14 days bia ba na odi esu nyansa eno so enye bad kra na abetu afoforo no form start wo mo ho ba no ese no di eba mo boss mo na mai Instagram so ko we twebe mienu ana miensa bi amam but menya course na no mbeso mo twebe the course no the course sese no ye hu ne normal betenye normal hwe amanfo bi aye ready so mpese o the same thing you youth no guess no wonim say now no sikasem ne ade no ne adwuma no aye den nti obi nim say kwan koto be camera betwam so picture keke aye na me de abenya film aye ya so easy terrible swat ma say says ya no amanfo kra biebie hangout ne ade ni sa ne ma we na lead to sa ne ma ne na o you understand nti no ashawo branding so yes social media na ba say ba beboa but me use no wisely. Okay, very nice effort. So what ma say you woni ma bi obet owo Akuapem Poloo me yada no pa owo ye fe ne say awo market uyo bibia kama se bi unya fame no du bia try so bit ma maintain fame no. Okay, maintenance ni ye maintain fame enye nyama we say we no dey maintain na ekwo ye no oye si aye ya ban yes okay child right ye no wakombe 5 years oba brand be na be use bi obi use bi ntu ye niam bia na wadwe ho e so otimi nya mpanyfo mu wo anim o we na me ye ne sem okay fafa amo be boa ti so wonya team ase yes wonya team niam bi wo ho a so fa photographer ko baba wa hamu na mo da beto say sew ese mutimi dwena se we na e ba no emra no Ghana mra no sesen wo se wo ba wo kire ne say public aye manu mo wo amanfo ma be hwe bi enkra no kra be hwe ne mo okay da adwene na we ba nkra ni tiri ni school mates they say message na also the message no one we say obi agba bank no wa twe to hey everybody get down please I just want to tell you that this bank is the best bank in the world. Yes. What's ke nipa na wi after message na obeka obi akoto kwa buhu kura obi kwa dwon so no wa wi nti message na aka no o da bi wan beti obi ndie ese message na wo kan obi ahun se no mfa okay emfa kwam so atma se die no kure ne dan wan fan to we efrito oye bibia onwene ho enkwanim nyamya dom wa fight saa bedru some peak bi o ma respect send be a brand no bitina a be solid na wanya mowe yo bibi kitikiti o na abebo ko de wo bre nyina na sei tu ye bibi adwene ho pempenfo bi enka no ho na bibi enu on consult o mo no famra de oye no de ye ni je ho pressure wa town ebe me ye ni age entertainment or ya acting ni ade ni na ya feel ye ni je but so best ankwase ya nema we dia ene anko nya social media ba won tena ni fi na enu mom Nyankopon fa so nhira no ada se Poleeno de watu ni nyina mintimi nka kese de meka ne se entwaye enti se wa chew pa bi epa e wo se opaga na man nyina chew. You say don't say sorry when you don't feel sorry. That's right. Yeah, and can't sorry or bra will redeem you. No, you say on your phone so be and see the emerson mechanic. I hire Poleeno Multimedia with me. I follow your Instagram Poleeno_com. Na what follow YouTube here so subscribe here na wa click bell notifications so be anytime here you post video binya. Follow Quappiah comedy so YouTube here Quappiah
Quappiah na the comedy asoso saa so Instagram Quappiah_comedy Papa said o US ya kan papa said ton bi o US so pese o ship bi so fa me Ghana ha said but modern na call Instagram Ishfiko ISHIFO Ishfiko cast ko abon cast types bia o de o pe bia no o frena o beti bia bro papa ene du bye bye.